Ni MC wa kuoroto rungu rwa kiama kia bas NETHIRITE ari MUSTARINE MBERE KUMENERIA bunene UTONGERIA bwa gavana KAWIRA Mwangaza amana kwithirwa kinyari mwa MCs barabana keburu Mwenda KIRIINYA NETHIRITE akionanio UCHAMBA bwa siasa na kinyati kwinaina kiri murungamo jwa gukonia mantu mwanya mwanya mono kiri UTONGERIA mwandiki wetu Wantito Mukirimitheka na karite nthi na MUTONGERIA ujua kumatigania na gutonia no wewengwa ome ya siasa. Riaru arendre amang nkala moe kingangi amang ira chia tethere mbere komokera mbasine nkala kingangi na rieto ben KIRIINYA Mwenda aciarirwe nturene kimiri wandine mbeutigania westi athomera cukuru primary kimiri na ikuthirieta kibuline secondary. I was a political family. I think so far, MBERE, politically speaking, inyake the larger family, MBERE and perhaps the leading person ke rotere nero siasa. Wendo bwawe ba siasa bwambiririe kuma ikaye kanini thokone kagaene. 2005 iko arena siasa chia referendum. Ande mtoeta wa Raila na yite aipinga katibera ya riko back then. Andi ganange ta marketing kagaene ange are kurama yebi kairwa ko kabecha baya na andi inye yebi awambeja chio andi kana yebi bianchalire bi wa unine nkero mbeche u yari mana tano yara ya kitambo ndana nkero mana tano yara ye kabagaira when that develop into kwetwa interest ke siasa ndewita secondary nda prefects umau nda kento kwetwa school captain so ya yo manto yara ya ambite wo shape siasa kwa kana background kwa ye siasa umau ndeta university ndetwa Masinde Muliro University interestingly undenda kuthithia course yeta wa political science indenda inya kuthithia interestingly journalism and mass communication nonto my mother nendete muno mbithira undi mtangazaji nenda muno wikwa ngitangaza radio ne we in a way to please my mother indendete kinya witarutere nerwa mass communication and journalism ndiko tu kanto yo unda kuthithia manto wa science still ndewita university inde ndere muno siasa chia campus kana iraita wa campus politics ndaichumia na campus politics ndathithia hapa na pale Masinde Muliro University kia umania muno at some point enya I was almost expelled nonto wa campaign ngitware niyo ya yeta wa fees must fall. Amwe na bonjo te KIRIINYA gisiasa yambiririe kutharira kiamene kembas na kinya kethira neonere mutino na nkala kwetio ndete kingangi cia kwira kuo KIRIINYA ni mwe nkala ira ciebere nkomango cia Meru ne komoko kulukira nomination ya MC ombunge county Meru kulwamira nthukimbidi toringa campaign I can tell you ndaringire campaign ya Mandrachenga I remember kirato yakwa ko mbuti nginya tha imbitha rambikite it was the only shoe I had so ndamekira monke thira tutende na mandira thithia ngoe marketing Nairobi ngiaso ndirathithia ngoe marketing ndi yakwa ile antu ba marketing iratu bio saindrie mo ataino kubugethera gari ndi nya yakwa ikiarikiru karungi kampina ira bus interest ira ndara aju siasa ne back then na kiraitu murungi kwa waziri wa vijana aikuruka ndendete kwa waziri wa vijana kana chief of officer ke department bado ya youth nonto ndare na interest ya kuritira vijana ngwe no bathetera so again dona waziri ne ari na very high stakes ndamura sasa your excellency ri a nomination na the okona ambira oyulelia and I bless you for that ndetanda oyulelia nomination kanya kabe amwe na boiga timanire noreani bunene nara kinya ikirwe kotine cia mabionde iba publishire marieto ya antu barabonde ba pendekeze to nibiama ba nominated na rieto ya kore ire ri number 1
ke category youth Meru County. I remember very well to ngazeti imegite ngazeti mo irante menyota maijene yako ndo it means a lot to me. So imbekite newspaper ya undika na kia process iranda yetere through nomination. So unda gazeti wande number 1 mundora mbekite koti gazeti ira imwekirite number 5 list ira yekumira ya IBC yehire bado Kîrîinya Mwenda ai number 1 list ya IBC kibaraba gapishwa. So kinya kesira ya rekodi yare ikiwa irwami wapishwa wokwa, lakini order zire ikiumira orende uninda rende korea muma ndagire Biblia. So there are orders overtaken by time and events. Na ito nganganere kesira na ya dismisswa kesi ne adirire koti na mbiso uteke isi unde ne manto ya nomination yakwa. Are Kîrîinya na wikwa ya kakurita ngwe yawe burakubati. To the best of my knowledge ntawithia kiama gyakwa, ntawithia kiraito murungi. I still stand kana indroami na ideals cia kiama kia Devolution Empowerment Party ira mangichio ni ukaria devolution kana ukaria ugatuzi. Ebo ntuona uni sana sana ndi saidine ya rutererwa ukaria thirikari tikaiye. Amwe na bwantu baba ingi bathona ke kimantu yonthe ya Kîrîinya kubwithia no mwanka kwithira kwina njara kiraitu murungi kana mbaskuo. Conscience yekwa na political conviction yekwa niyo etiumbitikiria at whatever cost owning support the current governor of Meru unless akayotentia akambia kwaria mantu ya progressive politics, akayotentia mind ya akambia kwaria mantu ya sustainable development, akayotentia akambiria kwaria mantu ya generation income generation, akayotentia akambia kwaria mantu na tetombekia ku create more job opportunities ke vijana. Governor tu nyake ya kuomba ke atikathithie anything else ake ya koya blueprint ire Meru Vision 2040 amithiatira aku develop Meru. So for me it's not really about kiraito murungi, it's about good governance Meru. It doesn't matter inya KAWIRA akaumongea ke ya ena mentality ya KAWIRA. I will still fight it. Ngwataniro ya Kîrîinya na MCO John Muguno rinjino amuna bwitithirite renje muno na eni ontumwa yawe kirwe. Mtu afanya kazi yake na akaremerwa uno ambire nkamwatiria, lakini manto ya kuveta kwawe na kuria na ndoi nyingi na kuria imbarakia na community ne nambi kuti maendeleo ya kareta mbeu kamwere tu na gitio afanye kazi yake. Aritere wananchi ngoi bamwitikirie una nini andite kiama ikiambitikiria muntu naritere ora mwitikirie ngoi akethire no kwa for now narite ngoirerekie thirimbi eringwa baraba kethira ba kinyanganyiro ne ba ukuma no ethira ekira Kîrîinya eta kuromba gese ni ta mutio bange bake antu nyambu abature Nairobi kana ba community noi na ba chinda muchinda murita uninkiro mbaite bingi nya itha KMP itha nya kya gavana no wiko nya uti woiche yangai antu babaite kuromba ite bya gavana no wiko monyambo yote ndi running mate kanya uninkaromba nkoya na ndi running mate kagende ko wawite mbeo ite menya kurita material gavana kana material deputy gavana kana material MP kana material senator kira gente umba kuromba ike women rep no tunaka katibe tibetikiria so Kirono rwawe rwa mwaka yomwe kwina mantu kithumba Kîrîinya wikumeria gisiasa na kinya kiuturo bwawe muntu kiumbe. I'm proud of kwithira ndwamite sana na Mumeru, kwithira ndwamite sana na kioto ke Mumeru, kwithira ndwamite sana na katiba yetu ya Kenya na County Government Act na standing orders chetu cha County Assembly Meru, na kwithira uni nyantu kuimwe nta compromise musimamo yokwa. Because that one ne define now wewe usiasene kwethira we muntu akigeu kwa lukanga from time to time kana kugurwa mbecha ingeretu kugurwa nyambecha several times ndingeri ne antu ba governor several times
Kenya twi Mombasa attempts were made tukaranthi na governor bambi ombira wewe kijana kwenda ambi maisha ya nambi of course we to buy me out KWIRIINYA nderi nkana ngero department ya youth nditha kinobura nkwenda ngaikakia proposal chiako chia mirandi nambi but I don't think ndirasa come to that pressure not to nimbeteketia at my age. There's a lot ahead of me politically speaking, so kutina aje tamenyi ngi muno embecha mbura perhaps kiroto na mubango gira murungu na you about myself in the future. I've also ke county assembly also ni vice chairman wa committee ya JLAC Canon Justice Legal Affairs and Cohesion Committee na ngitonya yari committee enrollment lakini nanjira 1 or 2 ways imbumbete kwa this committee limelight ngoire tumbete kulita za committee ngoinya merugongo babonete untu bonsukumite muno ni okay kwetu kutaka mzuri mukiringi tonya assembly nke mheshimiwa na indikana at some point ndavivirie ka video tu na kazi no kweta wa Papa Festus tuingari ne kwa nende no kome mtu ya lagi comment au achiari baku barara kiuru antu na ukariu kiuru na no kure maisha town and I felt very bad. You know, it's good to say these things, but honestly mubango ya wakira achiari bakwa was in place long time ago. It is also that an opportunity, but the biggest achievement, of course there are many achievements I've done within 1 year, but burabu ntachete buruna ngui kwa burude fulfilled iwakira achiari bako. Na mtu anaweza uliza labda unaweza kuwa na mtu ama aanze kutuma application. MBERE buruzi kato ambe rwariru is a very interesting talk. Bado but I have a daughter, so no monka mukiri tu ibange MBERE nyokireta mware omuntu koku utekarete mware omuntu omwathina na mpara no I know women can stand anything lakini mpara they cannot stand that, so urangu ikamisingi kidogo okay, at least either na kiri nyumba nambi at least na kiri manto ya mega ya uruke na aendelee na maisha nkala yuwete gaitana mbere okengeta mwankare ya mantu ya county Meru ya Kagira itikumakania buraku iba kumakwa ndishua bature ya Meru mathina ya kathira very soon. I still believe in yethira senate ni athithirie bure thithirie we still go back katiba nitwete you can impeach a governor after every 3 months, so kipindi ne governor kya miaka 5 no we very hard working no impeach governor maite 18 watu ende vandu tutakinyenya no ya nona, so tugaichio myarengi twamu impeach orengi tutena thina twachokeria senate mtu apambane no bamuchokere ingi twavochokeria werengi kathera yo muchebo bakoenda turia twichetha na imantu simple ya no batwe ni after every 3 months meri that wethira gwachokia muntu na uca nitiri nya tutingangana na utumira mbecha ke maloya tuna lawyers ba assembly twabatu mana au twabera ite ibo kesi bendo chokia ibachoki na nya tutita aseniti tu no rai na impeachment mucho nethe KîrIINYA Mwenda aeta akangangana nao nini seneti endo chokia muntu na aya muchokeringi lakini nge muto achetha seneti muno no ntunya bo turona ibate serious. Antonia Wero TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa Mithika.